Salam hamma, men yana Behruz. Bugun ham Dashoq mashina bozoriga keldim. Bugun mashina ko'p bo'ldi, qiziq bo'ldi bozor. Ko'ring, mana qo'v video oldi. Podpisatsiya eding, podpisatsiya bo'lsangiz like bosing. Videoni songacha ko'ring. Qiziq video oldi. Хороших просмотров. Go'ravonni. Toyota Corolla. Yılı 2010. Дегмер yok diye esi. Нормальный. Красный, родной краски. Металл родной. Şöyle yağdayları. Bakası $7,000. Ne motor? Bravo motor. Salon. Бескожевый салон ekan. Потолок люпа. Mercedes AMG E500 5'lik motor. Full degim yer yok diye esi. Diskogram yıldırap. Yaşlardan oracık. Kokayna. Metal var. Komplekt full. Salon yağday. Ekran, televizor var. Ne lugan var ekan. Hadi. Ne? Bagaj böyle. Заводской 5'lik motor AMG E500. Chevrolet Captiva 2011. Bahası $8,000. Degmir yok diye. Başka şeyleri. Degmir yok diye. Родной краска. Chevrolet Captiva LTZ. Motor 3'lük motor. Корсалон. Салон кожа нормальная. Кожа салон. Люк есть. Нормально. Мат-коробка. Kelishkolar $8,000. Chevrolet Captiva LTZ 3'lük motor. Camry 2009. Qarshga alayları. Degmir yok diye esi. Комплектациясы, обгондасчик, беспроводной зарядчик. МЗ2 S-класс. Родной краска. Люгамба. Full родной сумочка. 8,000 yaptı. Ulu ekran basma. Ne? 8,000. Basma ekran. Korzalan. Люк ne? $2,5 motor. 15,000 Sexportion. $15,000. 2019 yıldan. Dodge Camry. Yılı 2004.
Motori 2.4. Родной краска. Degmer yo'q diye, aysi. Mana boshqalar. Motor. Salonga qo'yib bor. Televizor bor. Chevrolet Lacetti. Yıl 2006. Degmer barat chiqib ferlarda var. Yıl 2006. Bahasam $3.300. Motor 1.6'lık motor. Motorun kutusu. Easy. Degmerni şöyle arkasında. Pakışka. İskaya kadar normal. Motor. Çalıdır sılamışı 400 lira. Tamam. Kataloglar. Yani kele de hazır. Telefon orada da hazır yani abi. Hemşehrim. Opel Astra J. Ne? Yıl 99. Degim yer nerede mi? Degim yok diye. Evet. Родной краскасы. Освежителен. Ekan. Motori 1.6, простой motor diye. Baha $3.200 mu? $3.500. $350 da. Salon. Fotoğraf. Güzelleri normal. Opel Vectra. Yılı 2002. 1.8 motor. Bahadan $4.200. Обогресительнее. Мебельный салон. Mexanik коробка. 35.352.889 izlari. Katalog.